آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روز سخت. درود بینندگان عزیز تلویزیون علم و طبیعت. موضوعی که امروز در برنامه صحبت روز مطرح می شود تلاش‌های صلح‌جویانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. در برنامه ما حضور دارند معاون دیرکتوری اینستیتوت آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان دانیار سنگینزاده. شما را خوش آمدید میگیم. رهبر دولت ما پیوسته به خاطر امنیت و ثبات و صلح نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه و جهان تلاش میکنند و شما تلاش‌های صلح‌جویانه رهبر دولت را چگونه شرح میدید؟ تشکر زیاد. واقعا در یکی از نوشته‌هایشان بیان کرده بودند پیشوای ملت که رشدی همه ساحه‌های خواجگی خلق از صلح و ثبات و وحدت ملی وابستگی دارد و این گفتار پیشوای ملت زمینه‌های واقعی خود را دارد، چون که نفری می باشند که در طول 34 سال استقلالیت دولتی تاجیکستان را که در یک فضای نزاع، محاربه ها، کشمکشی ها قرار داشت، با سخنرانی خود، با عملهای خود و با هدایت های رهبری خود توانستند به یک کشور صلح آفر، وحدت سرا و یک کشوری در سطح بین المللی تشبثکار معرفی سازند. اگر امروز ما به تاریخ راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نظر افکنیم، صلح آفری پیشوای ملت را به دو قسمت جدا می نماییم. قسمت اول صلح داخلی و قسمت دوم صلح بین المللی است. صلح داخلی از اجلاسیه 16 شورای عالی آغاز می گردد که در آنجا محترم امامعلی رحمان همچون رئیس شورای عالی و یک وقته پرزیدنت کشور انتخاب گردیدند و توانستند که با هدایت های درست، متحد کننده، آینده بینانه مردم تاجیک را در دولتداری ملی به مرکز دوستی و مرکز وحدت سرایی تبدیل دهند و سال 1997 سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی بسته شد و تاجیکستان با رهبری پیشوای ملت همچون دولتی تنج و آرام و آسوده شناخته شد و خلق تاجیکستان کل این دستاوردها را به نوبت گرفته محترم امامعلی رحمان پیشوای ملت را سال 2016 در زمینه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت همچون راهنمای ملت، همچون پیشوای معظم ملت قبول نمودند و این قانون کنستیتوسیونی کلی دستاوردهای پیشوای ملت را در سطح ملی افاده نمود و قسمت دوم آن است که واقعا پیشوای ملت نفر شخصیت رهبری می باشند که تنها برای صلح تاجیکان نه بلکه برای صلح جهان کوشش و غیرت ها دارند. از جمله تشبث نوبتی پیشوای ملت در سازمان ملل متحد آید به قبول گردیدن قطعنامه تحکیم 10 ساله صلح برای نسل‌های آینده اثبات این گفته ها می باشد. تشکر. واقعا درست اشاره کردید که رهبر دولت از همون ابتدا، از زمانی که نخستین بار به مسند رهبری نشستند، تلاششان پیوسته به خاطر صلح سرتاسری تاجیکستان و همزمان من بعد تلاش کردند که در جهان هم حتی صلح باشد. اما اینجا برای اکثریت معماست که اینقدر شکوه، اینقدر جلال، اینقدر غیرت، اینقدر توانمندی را یک انسان چگونه میتواند که در جوهر خود پرورش دهد؟ این مگر معما نیست برای شما؟ برای هر یک ملت در 100 ساله ها، شاید 1000 ساله ها یک مراتب امکان فراهم می آورد که شخصیت ناتکرار، بی‌نظیر، حمایت کننده منفعت های ملی، دور بوده از منفعت های شخصی، آماده دادن جان خود برای هر یک شهروند یا ملت خود پیدا شود. و برای ما تاجیکان بعد از
پاش خوردن اتفاق جمهوری شوروی سوسیالیستی این امکانیت در شخصیت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان روی کار آمد و خلق تاجیک از زمانی که لحظه های اولین برآمد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در روزنامه 16 شنیدند در ضمیر خود احساس پیدا نمودند که واقعا شخصیت را خداوند برای ملت تاجیک فراهم آورد که همه نزاعها را برطرف می سازد، متحدی را می آورد، رشد و نموی دولت را تأمین می کند. امروز اکثریت عالمان به آن عقیده طرفداری می کنند که برای پیشوای ملت شدن یک قطار کارها را باید شخص به سامان رساند. اولا پراکندگی را در دولت برطرف سازد، مردمان را تواند متحد نماید، منفعت‌های شخصی خود را برطرف کند و منفعت‌های عمومی را در مد اول قرار دهد و در همه حالت‌ها کوشش‌ها به خرج دهد که همین سرحد، همین کشور و همین خلق آسوده و رشد کننده باشد. و همین خصوصیت‌ها را ما و شما در سیمای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌بینیم، چون که سیمای زیبا، سیمای آریایی، عملی گفتاری به عمل مطابق و در همه حالت آماده بودن برای دستگیری نمودن خلق خود و رشد بخشیدن همه ساحه‌های خواجگی خلق دلیل گفته ها است. رهبر دولت در همون یک وضعیت بسیار مرکبه که هم در این وظیفه کار کردن مشکل بود، هم چنین سخنان را به زبان آوردن که ایشان در همون ابتدا گفتن که من برای شما صلح میارم و واقعا زیر همین شعار رهبر دولت تلاش کردند و این نعمت بی‌بها را برای ما ارزانی داشتند. شما این جسارت رهبر دولت را چگونه توضیح میدید که در همون وضعیتی که واقعا گفتن این گونه حرفا و افاده ها سخت بود، در حقیقت باور هیچ کس نبود، ولی این چی احساس بود، چی یک نیروی بود که رهبر دولت رو وادار کرد این لفظ رو به زبان بیارد و بگوید که من برای شما صلح میارم و آوردن؟ در حقیقت هر نفری که نوارهای روزنامه 16 را تماشا میکند در حیرت میماند که چگونه یک نفر جوان 40 ساله وقتی که به حیث رهبر دولت رئیس شورا انتخاب می شد و چنین سخنها را با جسارت، با دلیری، با وقار بیان می سازد و هنگام آموزش تجربه دولتداری در مقایسه با این نوار به یک خلاصه آمدن ممکن است. جوانی 40 ساله که منفعت‌های ملی، هویت ملی در ضمیر او استوار بودند، جوانی 40 ساله که برای خلق خود آماده بودند که قطره آخرین شریان خون خود را بخشند و همین ملت را از حالت ناگوار برآورند. یعنی این لحظه ها به اندیشه من دارای یک قطار خصوصیت ها می باشند. اولا آن که خود پیشوای ملت تا به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شدنشان نفری علاقه در عرصه سیاست تشکل یافته بودند، از نگاه هویت ملی آماده بودند و برای ملت خود قوه خود را آماده صرف کردن بودند، چون که احساس نمودند که این ملتی که اینقدر تاریخ طولانی دارد، فرهنگی بی‌نظیر دارد، عالم شمول است، میتواند از بین رود. اگر امروز از نگاه تاریخی ما تحلیل کنیم، از دولت سامانیان تا تاجیکستان حصه معین حدود دولت باقی مانده است و در اون لحظه ها که شخصیتی از نگاه تاریخی برخوردار از غناوت ملت بودند، این اندیشه بر سرشان جای شد که لحظه هایی است که دیگر ترس، هراس از بین برداشته شوند، لحظه هایی است که متحدی و غرور باید پیش گرفته شود و این دولت نگاه داشته شود. قسمت دوم آن است که خود پیشوای ملت
чунон суханронӣ карданд ки аввалан эътимод ба сухани худашон ҷой дошт ва мардум инро эҳсос карданд. ҳар нафаре ки сухан мекунад ва ин суханронӣ воқеияти мақсаду мароми онро ифода мекунад, аз ҷониби дигарон хуб қабул карда мешавад. ва ин ҷасорату ин воқеияти суханронӣ боиси он гардид ки миллати тоҷик ба ин нафар боварӣ ҳосил кард. ва сеюм, пешвои миллат шахсияти ростқавл, қавиирода ва ҳимоякунандаи манфиатҳои миллат мебошанд. дар он лаҳзаҳо ифода кардани чунин гуфтор ки ман ба шумо сулҳ меорам, ояндабинии пешвои миллатро ифода мекунад. яъне ба худ бовар доштан, ба эътимоди мардуми тоҷик боварӣ доштан ва ба ояндаи дурахшони тоҷикистон аллакай аз ҳамон лаҳзаҳо боварӣ ҳосил намуда буданд. ва дар маҷмӯъ кулли ин хусусиятҳо боис гардид ки бо роҳбарии пешвои миллат мо ба рӯзҳои нек расидем. дар ҳақиқат талошҳои роҳбари давлат дар самти сулҳхоҳӣ беандоза зиёд аст ва бубинед ки имрӯз ҳамин мактаби сулҳпарварии пешвои миллат ба як мактаби хоса табдил шудааст ва имрӯз аксари кишварҳо ба мушоҳида мерасад ки аз ҳамин мактаби мо таҷриба мегиранд, дар давлатдории худ татбиқ мекунанд. ва шумо ояндаи ин мактабро чӣ гуна мебинед ва чӣ гуна шарҳ медиҳед? пешвои миллат ҳамчун роҳбари сиёсӣ, президенти кишвар тавонистанд ки дар муҳлати кӯтоҳ як мактаберо созмон диҳанд ки дар ҷаҳон намунае надорад ва онро мо имрӯз ҳамчун мактаби давлатдорӣ ё мактаби дипломатияи пешвои миллат муҳтарами эмомалии раҳмон меҳисобем. аксарияти олимоне ки дар ин самтҳо кору фаъолият менамоянд, дар мақолаҳои худ, дар монографияҳои худ ва имрӯзҳо хурсанд аз он ҳастем ки дар кулли муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ курсҳои махсуси нақши пешвои миллат дар ин ё он самт омӯхта мешавад. мактаби давлатдории пешвои миллат ҳамчун марказҳои махсус дар донишгоҳу дар муассисаҳои илмӣ аз ҷумла дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъсис дода шудааст ва аз таърихи роҳбарии пешвои миллат, аз амалҳои хайр, аз ҳидоятҳо, аз кулли дастовардҳо дар он ҷо таълим дода мешавад. ва ин мактаби давлатдорӣ дорои заминаҳои устувори худ аст. ин заминаҳо заминаҳои воқеии идоракунии давлатӣ мебошанд. аз ҷумла бинед имрӯз дар бораи пешвои миллат муҳтарами эмомалии раҳмон роҳбарияти давлатҳои абарқудрат ба монанди амрико, россия, чин, созмони милали муттаҳид ва даҳо роҳбарони давлатҳои дигар танҳо мактаберо ҳамчун мактаби намунавӣ ё ки сулҳофарии намунавӣ баён мекунанд ва шахсияти муҳтарам эмомалии раҳмонро ҳамчун шахсияти беназири байналмилалӣ дар идоракунии давлатӣ муаррифӣ месозанд. саломат бошед. хуб, мегуфтед ки барои як миллат ва давлат сулҳ то чӣ ҳад муҳим буда метавонад? агар имрӯз мо кулли дунёро мавриди таҳлил қарор диҳем, аз нигоҳи таърихӣ дар 50 соли охир беш аз 100 низоъҳо ва ҷангҳое ба вуҷуд омадааст ки миллионҳо нафар ҳаёти мардумро аз байн бурдааст ва дар байни онҳо занҳо ва кӯдакон низ мебошанд. имрӯз тавассути телевизион мо шумо шоҳиди он ҳастем ки дар минтақаҳои алоҳида чӣ гуна низоъҳо рафта истодааст, чӣ гуна ҷангҳо рафта истодааст ва ҳамин ҷанг боиси аз даст додани ҳуқуқи муқаддаси инсон, ҳуқуқ ба ҳаёт мегардад. ва аз нигоҳи ҳуқуқӣ агар таҳлил кунем, дар ҷое ки сулҳу субот нест, дар ҷое ки ваҳдату якдигарфаҳмӣ ҷой надорад, ҳеҷ як ҳуқуқи инсон, ҳатто ҳуқуқ ба ҳаёти инсон ҳифз карда намешавад. ва набудани сулҳ, набудани ҳуқуқи инсонро дар ҷомеа ифода мекунад. имрӯз минтақаҳо мубориза ба сарватҳои зеризаминӣ доранд, аммо андеша надоранд ки ин муборизаҳо боиси аз даст додани ҷони шаҳрвандони он минтақаҳо гашта истодааст. пас сулҳ заминаи асосии ҳаёти инсон
ҳимояи ҳуқуқи ӯ ва рушду нумӯяш мебошад. дар давлате ки сулҳу субот нест, дар он давлат оромӣ ҷой надорад. дар он давлат қонун амал намекунад. дар он давлат вазъи иҷтимоии мардум коста шудааст. бинед, як муноқишаи оилавие ки ба вуҷуд меояд боиси хасташавии аъзои оила дар муҳлатҳои тӯлонӣ мегардад. ва вақте ки муноқиша ё ҷанге дар давлате ба вуҷуд меояд, парокандашавии он давлат, аз байн рафтани шароити мусоид барои нигоҳдории ҳуқуқи инсон, ё ин ки пешрафту ояндабинии дурахшонро аз байн мебарад. сулҳ аз ин рӯ сулҳ аст ки мо ҳуқуқи худро талаб мекунем. сулҳ аст ки ба ояндаи дурахшон назари нек дорем. сулҳ аст ки дар шароити хубе барои фарзандони худ, барои аъзои оилаи худ шароит муҳайё месозему нақшаҳои дурбинонаи созанда дорем. бидуни сулҳ дар ҷомеа ягон муносибат ҷой дошта наметавонад ва ояндабинӣ низ аз байн бардошта мешавад. якҷон ташаккур. воқеан дар мавриди талошҳои сулҳуҷӯёнаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, агар соатҳову рӯзҳо суҳбат кунем кам аст, зеро хизматҳое ки муҳтарам роҳбари давлати мо, пешвои муаззами миллат барои пойдории ҷумҳурии тоҷикистон, ватани азизи мо ва миллати сарбаланди тоҷик дар тӯли 34 соли истиқрори давлатӣ карданд, аз доираи фаҳмишҳои мо фаротар аст ва имрӯз мояи ифтихори ҳар як тоҷик ва тоҷикистонист ки чунин як роҳбаре дорем ки имрӯз ҷаҳон онро ҳамчун лидери сиёсӣ ва ҳамчун ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд, медонанд. дӯстони азиз, дар меҳмонии барномаи суҳбати рӯз буданд муовини директори Институти Осиё ва Аврупои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Дониёр Сангинзода. шуморо бори дигар хушомадид мегӯям.